Volume 2 compilation. Warre Warre Jazz Funk with Vocals. Enjoy listening. Di ka ba pa di nalalangot? Ang asawa mo na permela na musto. Di man lahay mo humangkop, bisan hinahagkot hadagat magpulo. Bisang gadla is dating hamot, kunakukup ibisis kunaro. Mawawaray mo kalanggot, ngan di kagut iya madumot. Kama ka asisinaga, kama ka uyam ka, nga diri punta mahinunugad ang sitwasyon nga higitag magbulag. Kaya hala pag-ibaha, bisan ako magpadara, para maibalik ang aton pag-asawa. Kama ka sisinaga, kama ka uyam ka, nga diri punta mahinunugad ang sitwasyon nga higita magmatulad. Kaya hala pag-ibaha, bisan ako magpadara, para maibalik ang naton pag-asawa. Mawawaray mo kalanggot, ngan di kagut ay amadumo. Pigsoti, pigsoti, ang tanom panaribuhi, kon antong na binayubo, ang tanom madali tumubo. Pigsoti, 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 ang tanom panaribuhi, kay basi manaringsing, men magbukat sing gidame. May tawong nga maduruto manaribo, iya tanong nga inataman, kau pa'y gadla pakingan. Tungod kay iya inataman, mga bukad nga murang ground, may biwas nga natubo, sa bukad masaliwan. Pigsoti, 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 ang tanom panaribuhi, kon antong na binayubo, ang tanom madali tumubo. Pigsoti, 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 ang tanom panaribuhi, kay basi manaringsing, yan magbukad sing gidame. May daraga nga na problema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatudo sa kanya, kung ano pag-ataman niya. Tungod kay ang tao butan, ang daraga gintuduan, naglabay ang 5 ka bulan,
man ay palangga mo ako. Nag-promise ka nga po ang higumaon mo, pero nasabtan ko nga may da ka na iba, gininuwat mo la ako. Kalambor ka, kalabad mo, an kasing-kasing ko bintultob ngan ginkusat-kusat mo. Ginkawang laan aan trust time kaumay paidokhan im ulo. Ngan pagbitik hanitlog mo han imamay hanimiroy naurit tumod hanim salang akin himo kay pinauraman ako minayuyo nga jowa mo kay maupay man ako maghatag hin kwarta lan regalo. Kalamod mo si maot ka kao pay good nga ipakaon ka na lahit buhaya kurungson an imo lawas handa kong asawa pakaunon hin mapanos when may rekta ipiyasura. Pastilan daw kalabad mo ginubos mo anakon sa lapi pati na sensilyo sanglit hasta yan awaray na amo ginpapalit hinmisan ra kay ginpurdoy mo na ako mananap ka nga uptok ka kara sa lapag duplan hanimo mga matangan pagkamraso pagkangithan duha mo nga talinga nga pagpadyak hanim dughan surok-surok ngan sikmura namangit ka namanak ka kara sa mo tusukon hataluthan bayuneta ngan paghulog hadagad na may patingan pirana ngan pagtuslok hanim kamotin nakalagkat na mantika sanglitiday pagbago na tumanagad ani mga saad nga tohariya para diri ka na mabuyayaw ngan pagbasulon pa hunahuna ang disgrasya nga ginasoy hiningakan ka bananak ka nga udtok ka kara sa lapag tuklang hanimo mga batngan pagkamraso pagkangithan duha mo nga talingay pagpadyak haning dughan surok-surek nyan sigmura. Hanimamay, hanimeroy, naurit tungon, hanim salang nga ginhimo kay pinauraman ako. Ningayuyong nga jowa mo, kay maupay man ako. Maghataking kwarta ngan regalo. Ini nga akong kinakanta, istorya ini hanamon pamilya, tungod hanamon kabutangan una, hangin agi ang nga mga kakurian, han papobrehan han amon ginikanan an kagutuman amon ginhad
kami nga makabuli kami amon kag anak nga mga pobre nanging eskwela pa kami danay waray palon nag-antos kami bisan danay waray pagkaon pero yanaan panahon nagbago na dako ang ginibhan hanamon pamilya han pagpobrehan han amon ginikanan han kagutuman amon ginhagian sakit gudman di ko ikangan galita han kabutangan nga amon ginhagian han kagutangan nga amon ginhagian Pobre man la ko, pobre man la sira, waray jing bibiste, waray jing kakaon, oras han kagutom, sura namon litson, kay diri higara magsurasim hibon. Ako nag-eskwela, vocational elementarya, anak ko lamay jod, physics ug algebra, anak kon ambisyon, kudigongan pangupya, nagmaman pinerlasing grado nga 90. Oras han pagreses, ako masurogon, mga kaklase ko, kaon dira balon, puro kola ako,
siring ka manada nga dire angay di ko hingangalimtan biskan san o